دما خوش ببینرین هیجا ایرو 27 جوتمه 2022 روزان جی روزا پیشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کول سراسری جهانی رودانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا ام ایروج ایرانی دست پی بکن لشیرازیا ایرانی دیرش که چکداری یا لدیجی پرزیه که ده هر کیم 15 کس هاتن کشتن داعش برپرسیاری ایرش کو تیده به دهان بریندارجی هنگ در سرخواه ددمه که کو سرکومار ایرانی رئیسی گف خورده امریکا به فکر کو او یک جبو تا پساندن خواه پیشاندنان بیکوره. لشیرازه کو یک جواجارن هری مزن ایرانیه ده ایرشا چکداریا لسر تربا شاه چراغ ده هری کم بازده کس مرن به دهان کس جی بریندار بون. ایرشا لسر مزارگه ها کوش بو مسلمان شیعه پیروزه داعش گرد سرخواه. داعش لأفغانستانی گلک ایرش لدیجی شیعیین کوان وکم مرتد بینن پیک آنین. علیرغم تهدیدها و تحریم‌هایی که نسبت به جمهوری اسلامی سرکومار ایرانی ابراهیم رئیسی دا خویانی خود ایرش شرمزار کرد و دیار کرد که و برتکک به بریار لهمبری بر پرسیاران بیداین. ها دیار کرن که ایرشا لواجار شیرازه لگوری تثبیتن دست بکه تتکیلیا خواه به چالاکین گرسه ین لدجی حکومته ین لتواهی اولاد بیکتین را نینه. چل روز پشتی مرنا جینا امینی لگلک باجارن ولات جاره کدن خلق بشداری خواه پیشاندان پروتستویی ین لکولانان بون. لی ایرانی پشتی مرنا کسی که کهونه شوپیا 40 روزان آشینه تگرتن. دهن خواه پیشاندان ویداوی دل سرانسری ولید پولیس ایرانی هات راگهاندن که گلل خواه پیشاندیران رشاندنه. لپای تخت تهرانی هزین اولهیه به گازا روندکریج ایریشی خواه پیشاندانا که بجشکجی بش داربون کرن. شاهدین بویر راگهاندن که لباکوری تهرانی گلک جن به چارشف لکولانان دیگرن. دولتین یک بوین امریکایی خواه پیشاندانن لی ایرانی جنیز ود شوپینه. امریکا بفکاره که روسیا ده تا پساندنا خواه پیشاندانان ده آلیکاریا ایرانی بکه. ریوه بری راگهاندنا کنسیا اولکاریا نتویا امریکای جون کربی گات. ام دخوازن که روسیا ده شوازی دستوردان خواه پیشاندانن لی ایرانی ده آلیکاریه بکه. مخابن روسیا ده وی مجاره ده خودی تجربه یه. العراق جبو آواکرنا حکومت نو خباتین محمد شاه سودانی به داوی بون سودانی جبو پارلمنتوی خواست جبو دنگدانا به حکومت آوی پارلمنتو بجوه لی بریا پارلمنتو بجوه هیزک اولکاریه لناوا پایتخت بغدا هاته بلاف کرن. پارلمنتو عراقی و ایرو ساعت 14 جبو اریکرنا کابینه محمد شاه سودانی کومبو با لیل سر داخواز آلیین سیاسی هاته تعلق کرن. لگوری آگاهیان رونشتن جبو ساعت 8 آنگو وان کلیان ده پیک هاته گوتن هینال سر هنک وزارتان لحف کرن چینه بویم. ده جوینه ده حکمتان نویا سودانی و وزیر ناوی وان هاتنه دیار کرن بکوین دنگدانی. بریا جوینه لبغدای هیزک اولکاری هاتن بلاف کرن. شانه اولکاری یا بغدای به داخنه که راگاند کو همو هیزین اولکاری آمدن او تدبیرین جبو اولکاری جوینا ایرو یا پارلمنتو یه هاتنه گرتن. ده داخلانی ده هاتا گوتن هیزین اولکاری هموریین دچن هریما کسک لترافیک گرتن. دوی نابری ده کارنامه سودانی جهات اشکره کرن. ده کارنامه ده جه که برفرش پرزیریکن آبوری هجاری و تیکوشینا بگندلی راحتی داین. لی جبو چاره سرکرن آلوزیا سیاسی ین لی عراقی او هریما باشوری کردستانی دستوردان او ایرشن لسر خاکا عراقی تخالک طیبت نهاتی دست نشان کرن.
یکیتیا دکتران آجیهانی خواست کو بکارانینا چکین کیماوی جالیه دولتا ترکیه و وره لیکولین کرن تکلیم بنجاف کرنا سروکا یکیتیا دکتران آل ترکیه دکتر شبنم کرور فنجانجی جی شرمزار کرد. یکیتیا دکتران یا جهانی تکیلداری بکارانینا چکین کیمیاوی لدیجی گریلا او حلوستا دولتا ترک داخلنی ایدام. سروک کنسیا یکیتیه دکتر فرانک اولورشی مونتوگرای لسر مجاری گود تکیلداری بکارانینا چکین کیماوی جالیه دولتا ترکیه و لدیجی پککی نوچه هاتنه بلاف کرن گلک دردور داخوازا لیکولینه دیکن ام جی تبلیواند بن. دوی مجارا بکارانینا چکین کیماوی جالیه کمیسیونه که سربخوا و وره لیکولین کرن ده داخلونه ده بنچاف کرنا سروکا یکیتیا دکتران آل ترکیه شبنم کرور فنجانجی هات شرمزار کرن. پشتی که هپگی دیمن و بلگین بکارانینا چکین کیماوی جالیه دولتا ترکیه و هات اشکره کرن دکتر شبنم کرور فنجانجی گوت بو دوی مجار وره لیکولین کرن او تنی جبر وی گوتناوی شفی رژیم ترکیه اردوغان او وکه هدف نشانده لسر وی فرمانی پاریزوانی مافی مروان دکتر فنجانجی 26 لسر داخویانی او گفین دولتا ترکیه هاته بنچاف کرن او ایروژی ده ساعتین سر صبح ده سوقی عدلیه هاته کرن فنجانجی جی پشتی نابرک 15 دقیقه لعدلیه هاته گرتن او جبو گرتیگاه جنان آله سینجانی هاته شاندن. اوکراین شری لباشور ولاد به روشا لخرسونی و دبینن ده مهان آ شری اوکراین ده کیوی ایدی هیوین خواه خورد ترکیه سرکمار اوکراین زلنسکی دیار کرد که او لبندا آگاهین خوشن روسیا یا تطبیقات که نوکلیاری کری لحرم خرسونی هیزا خویا لشکری کمیسر هفدکه. شر اوکراینا د مهان ده هیویا کیو خورتر کریه. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні سرکمار و سرفرماندار اوکراینای ولادیمیر زلنسکی د داخویانی که د گات او جانین شر لبندا آگاهین خوشن. لهورگلین و یکی ندا. لگوری پیش بینین رایدار و پسپورین لشکری یک جگرینگترین شرین لسر عرده لخرسانه روده ده. زلنسکی ده آخافتنا خواه یا ده ویدیویا کو بلاف کرده گات. відповідну ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції. شر هری توند لروشهلات لدردورا آفدیفکا و باکموت لدروی دونتسک روده دنه. لور دینبونا روسیای د آستا هری جورده آمرووان بربمرنه و دکشینه خویادکه. هزین روسی برینها چند جاران هولدان باخموت کل سر ریا سرکه یا باجارن سلوویانسک و کراماتورسک این اوکراینای بگیرن. شر باجار خرسونه کل سر چم دینی پرویه ده چارنوسا سروریا اوکراینای یا لباشور ولات دیار بکه. لشکرین اوکراینا ده بیشن که بمباران روسی ده هفته این داویده دی سازه تبونه. ده آخافتن رادیوی ده تیدیتن که لشکرین نوهاتن سفر برکرن بر به انیه و دین شاندن و هزین روسی جی به هزا خواه دین خورد کرن. هزین اوکراینای ده دسپیکا و مهیده پیش ده چونک سرکتی لباشور لسر چمه دنی پرو پیک آنی بون لخویایکو او پیش و چون هیدی بویه. روسیا سویلن لقراخا روژاوای چم دردخه لدبیجه کو تپلاناوی تونکو لشکرین خوکشینه. Вона саме займала срібні місця в 2011-2012 роках і в 2013 році вона وزیر پاراستنه اوکراینای اولکسی رزنیکوف گفت هوای باران و عرض زراف لهمبری ایریشا کییو یا لخرسونه جباکور روشلات دجوارتر کرد. ارتشا روسیای جبو شهر نوکلری پروایک تام لدار خست. دیمنین لسر تلویزیون دولت هاتن و شاندنده کشتین بین دریایی بمبین استراتژیک و هزن موشکان که جبو طول هلدانا ایریشا آتومی پیکتینن خویادکه. مسکو جی دناوا هفته ده ادعا کرد که کیف خو آماده دیگه که لدجی روسیای جک نوکلری بکار بینه.
لیدرین روژاوا بفکارن که روسیا دبه تقینک نوکلری یا کنترول کری لسر آخا خو پیک بینه تنش با که ایریشک نوکلری سر اوکراینای پیک بینه. دنابرا اسرائیل و لبنان ده آلوزیا بسالان ایدی بداوی دبه پیمان سنورین دریایی هر دو ولاتان آلیمون پیشبری هفدوی دی چاره سر بو سروکی کمار لبنانی میشل آون پیشتومه داوی یا پیمان سنورین دریایی یا دنابرا هر دو ولاتان ده امضا کرد. بسالانه دنابرا اسرائیل و لبنان ده آلوزیا سنور دریایی هبو. اف آلوزی هری داوی بنابینکاری آمریکا بر به چاره سریه و چو. سروک لبنانی میشل آون بشورمند اولکاری انرژی وزارت ها کارندر و یا دولتین یکوین آمریکایی آموز هوستین رجویا. جوین دول کوشکا سروکماری یا لپایتخت بیروت پیکات. پشتی هفدیتنی جگری سروکی پارلمانتوی لبنانی ایلیاس ابو صاب به هوستین را جوینک چاپمنیل درخست. صاب بیرخست که هوستین دو پیشنومه داوینا پیمانی رادستی آونکیر و گود. سروکومار آن پیشنومه پیمانی پجراند و امضا کرد. سروکوی متنا پیمانی به هستین و شانده لبنانی را بشینه ناوندان نتوین یک بویا لباشور. وکه هونجی دزانن پیشنومه پیمانا داویاکو سروک آونج آمریکای ورگرد وکه یاد چاپمنی ده حاتیه و شاندنه. نه پیمانه که و شارتی نجی گوهرتن هیه. هوستین گوت پشت خباتک به مهان لحفکرنک دیروکی پیکاتیه. جبر که هر دو ولاتین جیران تکیلین وان این دیپلوماتیک نینن دناوا شردنه. جبو پفگارتنا متنا پیمانی مراسمه که هفپار نایل درخستن. شانده لبنانی و اسرائیلی و کوپین پیمانی لسالون جدا به یکو بین جمع لبارگاه هزا خباتیا دمکیا نتوین یک بویی یا لحرما ناکورا یا لباشور لبنانی بگوهرینن. سروک وزیر اسرائیلی یایر لاپید جپیمانا نابوری امضا کرد. دنابر اسرائیل و لبنان دا آلوزیک سینور دریایی یا 806 کیلومتر چارگوشه هیه. هر دو ولات لوی هرم مافی خود بینن. اسرائیل ایدادکه کو جپنجان سیه و هرم دبن سروریا وانده. لبنان جی ایدادکه کو هرما بینی قشا سینور دریایی 2209 کیلومتر چارگوشه هیه. پشتی تکیلین دیپلوماسی یم به مهان پیمانا نابرا هر دو آلیان حاته امضا کرن. لبنانی تقاضی سرویه که کرکو اوی به تو اوای هفکاری لگل اسرائیلی ده درخستن و لگرین گازه ده بکنینن. دوسیه برنامه پیمانا نوکلریا ایرانی جاره کدن و گریاناوا رفین آرشیو ریوبریا واشنطن به آوه که اشکرانی زمان کو او نافکرن جاره کدن دانستاندن نوکلریا ایرانی دست پی بکن. بردفکی مجلس اولهیا نتوی یا دولت یکبوین آمریکای جون کربی گوت ام نافکرن گره کدن دانستاندن تکلداری و گره لحفکرنا نوکلریا به ایرانی رل دار بخن. وزیر کاری درویه دولت یکبوین آمریکای آنتونی بلینکن جه بلومبرگیر آخوی او گوت نها احتمالا که نیز آجنو و دست پیکرنا وان دانستاندنان تونیه. جبرکو آمریکا و ایران لسر نابروکا لحفکرنی نگهشتنه انجامه که دانستاندنی نوکلری راوستیا بون. جبو دوام کرنا لحفکرنی ایرانی داخواست دوسیین ادعاین آژانس انرژی اتمی یا نافنتوی یا تکلداری دیتنا شونین مدیای نوکلری لسناوندین نراگهاندین ایرانی ورگرتن. آمریکا ده گولانا 2018 ده جل لحفکرنی وکشابو. جاره کدن جزاین آبوری لسر ایرانی فرض کرن. ایرانی جل برانبری وی دف جه هن قیدن لسر تفجیر خویا نوکلری برده او لحف کرنی دا کو هر دو آلیان لسر لحف کربون. For putting pressure on Russia to cease its aggression, for taking the steps necessary. دناوا دمین داویه ده جاره کدن مجارا گراوین لدریای اگه ده نابرا انقره و آتنای ده بویا جه آلوزیه بری سردان آخویا یونانستان سروک وزیر آلمانیا اولاف شولز لسر ویه که رخنه لترکیه کر شولز دیار کر که ولاتی وی دکاره ده نابرا انقره و آتنای ده ببه نابین کار.
Serokvezîrê Almanyayê Olaf Scholz ku ji bo têkiliyê fermî çû Yewnanistanê beriya vê serdanê dehpêvîna xwe ya bi rojnameya Tanya Yewnanistanê re Tirkiye rexne kir. Olaf Scholz got nayê qebûlkirin ku welateke NATO serweriya hevalbendekê din bipirse. Scholz diyar kir ku mijareke dina ku nayê qebûlkirin jî tehdîdên leşkerî yên kêm zêde ve şartîne. Serokvezîrê Alman bank li Enqere û Atînayê kir ku pirsgirêkên xwe bi diyalogê çareser bikin û ev tişt anî ziman. Têkiliyên baş ên cîrantiya Tirkiye û Yewnanistanê ne tenê ji bi van her du welatan ji bo tevahiya Ewropayê girîngin. Olaf Scholz daxuya kirin ku welatê wî ji bo çareserkirina pirsgirêkên navbera Tirkiye û Yewnanistanê dikare bibe nabênkar û wiha domand. Armanca hevpar nêrîna hevpar a me hemûyan divê ew be ku potansiyela aboriya herêma Rojhilatê Deryaspî ji bo berjewendiyê bi temamî bi kar bînin be. Olaf Scholz îro li paytexta Atînayê bi Serokvezîrê Yewnanistanê Kyriakos Mitsotakis re civiya. Tirkiye ev demeke nîqaş dike ku serweriya gelek geravên li Rojhilatê Deryaya Egeyê ji nîqaşan re vekiriye. Têkiliyên di navbera Tirkiyeya endama NATOyê û cîrana wê Yewnanistanê de jî di qonaqekê aloz re derbas dibin. Şefê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di hefte û mehînborî de îşaret bi Yewnanistanê kiribû û gefa em dikarin şevekê jinişka ve werin bi kar anîbû. Li İtalya piştî pêvajoyeke bi alosiya siyasî koalîsyona rastgiriya bi serokatiya Meloni gav bi gav nêzî kursiyê desthilatdariyê dibe hikûmeta 68 ku ji aliyê rastgira tund Giorgia Meloni ve li İtalyayê hata avakirin ji senatoyê jî dengê baweriyê wergirt. Di vê navberî de piştî 9 salan Berlusconi jî careke din li senatoyê ye. A costo della propria vita. La patria vi sarà. Hikûmeta koalîsyona Gojaliya Ittifaqa Rastgir, ab serokatiya Giorgia Meloni ve hatiye avakirin di hilbijardina 25 Eylûnê de bi ser ket. Di heman demê de qonaxa duyemîn a pêwistiya wergirtina dengê pêbaweriyê ji parlamentoyê bijî anî. Di fare fronte al rincaro delle bollette. Ma sbaglia. Serokwezîr Malonî li civata giştiya senatoyê bernameya hikûmetê pêşkêş kir. Malonî du di tevahiya rojê de bersiva pêşniyar û rexneyên senatoran ji endamên desthilatdar û muxalifetê yên derbarê bernameyê de da. Piştî nîqaşên giştî li lejneya giştiya senatoyê dengê pêbaweriyê hat dayîn. 199 senator beşdarî dengdana pêbaweriyê li senatoya 200 kursiyî bûn. Hikûmeta Malonî bi 115 dengên erê li hember 79 dengêna dengên pêbaweriyê wergirt. 5 senator bê alîman. Bi vê encamê hikûmeta koalîsyonê ya rastgir, ab serokatiya Malonî, gopêr dengê pêbaweriyê ji meclisa nûneran girtî, duh jî ev bawerî ji senatoyê wergirt. Nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte. Hikûmetê bi piraniya dengan di her du meclisên parlamentoyê de xwe îsbat kirin. Di vê navberê de serokê Partiya Forza Îtalî, Silvio Berlusconi careke din vegeriya senatoyê. Berlusconi beriya niha ji revandina bacê 6 salan cezayê dûrketina ji siyasetê dabû. Piştî navbereke 9 salan, Berlusconi careke din li senatoyê ye. Ambientalismo ideologico della sinistra. Senatorên rastgir vegera Berlusconi yê 86 salî ya bo senatoyê pîroz kirin. Berlusconi daxaftina xwe ya li senatoyê de ji kursiyê partiya xwe got, ew ê piştgiriyê bidin hikûmeta got ew beşek ji dengê pêbaweriyê ne û bi dilsozî bixebitin. Berîbînderên hêjem li vir digêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta sibe careke din werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.